pa da jednom možemo u miru pratiti nogomet i posvetiti se nogometnim događanjima. Odlično je prošao Samir i pogodak Samira za 1:0 Dinama. Pogodak Samira za 1:0 Dinama u 3. minuti. Dinamo vodi 1:0, fantastično je sada prošao Samir i evo vodstva modrih u Tiraspolu. Solo akcija Dinamovog Brazilca koji ovo ljeto pod Velimirom Zajecom igra kao preporođen, prošao je ovdje, protutnjao kao brzi vlak, gledao, tražio rješenje i onda pronašao rješenje, pogodio je suprotni kut, malu mrežicu gore gdje se spajaju greda i vratnica, neobranjivo za Stojanova i Samir donosi Dinamu prednost 1:0. Još jednom s vrata je otišao Butina i sada Greda spašava modre. I još jednom luta Tomislav Butina i sada 1:1. Kakav gol primio je sada Dinamo. Ponovo ista muka koja Dinamo muči od početka ove sezone, ali i katastrofalna reakcija. Zabio je Jerohin u 35. minuti. Katastrofalna reakcija Tomislava Butine. Od početka nije djelovao sigurno na vratima i kod onih kornera. 2 istrčavanja na kojima nije bio uopće na lopti. A sada pogledajte, to je lopta koja leti više od 30 metara. Butina nije znao kud bi i onda za trenutak je tu lopta bila odbijena, onda je pala na noge Jerohinu, no ovo se jednostavno ne smije događati. Tu nije uspio zaustaviti Mesarić. Šerif je stigao do izjednačenja za uzvrat sljedeće srijede u Zagrebu. I sada je opasno i ovo će biti isključenje. Ovo će biti drugi žuti karton za Barbarića. Sve ono što je napravio Kaleljo kod prvog žutog kartona koji je zaradio Barbarić, sada je Barbarić napravio sam. S pogrešne strane je ušao i jednostavno nakon toga povukao na travu Franka. Grčki sudac Kakos pokazao mu je drugi žuti. Evo kako je zakasnio Barbarić. Dinamo ostaje od 61. minute sa igračem manje. Prati ga Badelj i nekako je Badelj uspio izbiti tu loptu, ali onda jedna neopreznost tamo Dinamovih braniča. Odbila se lopta Brankoviću točno na nogu, srećom nije bio precizan. 3. minuta. I Butina na pravom mjestu izbacuje ovaj pokušaj Volkova u korner. Samir, ali sada nema nikoga. Kreće ipak Dodo u kaznenom prostoru i pokazuje Grk Kakos da nema 11-terca. Bio je Branković tamo pored Doda.